Let's talk about grammar in English and in thok nath. What is grammar? Grammar lodamo. Grammar in English, it is the arrangement of words and phrases to create well-formed sentences. Grammar realrinika kana dub tin konti de dobrini ko biga dobrini mo gwa chak lat kaja. Realrinika kana dobrini ko biga dobrini mo gwa chak. Dobrini adobadan cha sentence dobrini mo de sentence. Mi cha riet cha de kulo gor abu kon cha de bana je gwa de me you know mi cha de gor no mo balar no mo e dobrita man kwalat ka grammar a guru ngoni kariet en roi nat kaka mugar ka dobrini agwa dupten konta roi nat kaka mugar ka dobrini baja chole grammar guru ngoni tin konon gor nat kaja ka English kana thok nath ba chole grammar. The arrangement of words and phrases to create well-formed sentence. Sometimes we can say it is just the start of word formation and a structure including prefixes, suffixes, and root words. De kon laro nambo ngani ki duob dana gwar ka yet kaje ko ba dupten konten gwar ka rien mate ka luone to go ngai kaje ka to ngli te mishali prefixes kana suffixes ki prefix kana suffix ban writing ga to ka jan grammar to content ne ka tungne internal cha shen ngun gwa same as an example. Okay, jen shemit ke apple name gurkoni ngoten cha gor ko jikon gor no bana ngot bana katol jen shemit ke apple. She eats an apple. Ante chana rule chana je gorong gwata me jen ko ala no reality ni ka kana dobrini ko buka dobrini mo gwa buka na kulo te career to gwasa me she bana roitini yo en mo lodo gwata mene te kade shala noun kade shala pronouns kade shala adjective ban roitini gwasa mi she eats an apple gwata me jan awa a grammar ko chaja yala ka gwa cha rule ki ngot chaja gor jenen yen turna me gada toda me shamangu shama apple jen shamit ke apple. She eats an apple. En grammar a guru duob en tu riet rode keje mugor ka duob dana tu riet rode keje kana duob en cha gore shale grammar gwada me take mishali prefix chan mo gor gwada mo ko gor banengat. Okay, take mishali prefix kwasa me ala prefix me ban right ka kwide ko brand ba jakul ngaje no ludo nung prefix kana mishali suffix ke root word prefix me mi chariet chaja go te ke riet mla te ke piet rien mi chapit ke tukde ba chol prefix rien mi chapit ke gude ba chol suffixes ke root word area dan and kul te ke prefix kana suffix bana shani ken mo kon ku pin kwasame kariede ti kariede chapit te karied ala shoot radian ala tiried la shoot teten bana woka share dan right kon ku kwide gwasame gwadme to kon commercially prefixes
ke piet rien tongwan mi kel garwar ba chole prefix be asame betel ke rie tin chapit ke tuk dien mite ke rien mi chapit ke tuk dien ba chole prefix bana shed bana jakan example shed again alla shed me ke example me again me karwade take mi chole prefix reide na a me jen awa a prefix ko ajen twok riedone again bia ngaje no mi cha prefix mi cha janga igwase me te gumbu ngai kenem bi ngaje no reide te ke riet mi la shoot ki root word ano en prefix mi kon ngaje a riet dende kule la shoot ono gwada me gain ajala ngu ajala shoot one en en twok ajen chale prefix create a la shoot again cha kon mo ke shana gwada me te de kon ko gwor te ti create kon ndere ngaje no ke prefix men chalari ne won e piet rida mala twok ne je la twok ngu la ja twok create che ke extend me x karwade a prefix ten ajen root word tran nguna mo a prefix transfer dishonest unluckily interact underpay mistake rewrite proceed ti dial shanen ti shamo ke biel ti gole ka to ke riet kenden contextual ke piet lat ke tugrit ka bi chu ngaje no mi chi ngaje prefix ka ja bin ngaje no riet dial content to ke riet mo chal ke prefixes ke prefix second prefixes karo ke diok won yal chigariya don want ke prefixes me kel ba chol prefix bana wo kam ndadian to kon ngam chal ke suffix sikora ke kwide na wona no jen a piedrit ka malalat ka gut kariet kerieten chapis ka gudien bana sher ban je gwasame to kon kemi chelele cat mumadi s de je chol chale cats alo teme cat ki cat luda ni nyao duno chalele cat meme de s be cats be jenong ns kajariet cats chale prefix ko ejenen chawo pit riet cat chimnen yen gwado me ne me nyao ne me ke nyao to kono chole nyao ni ki nyao ala mungwan ken ate riet chi kon go gar pingwas me te nyoda gwano kende ti ke karietin chal kede tin chal ke suffixes karietin kon tin good keten chapit ka gudien spiteful alam dar mone ajen nyodo mo ne me chale chale suffix spiteful painful watchful mirthful fearful stressful illness quietness fatness closeness kindness slowly lovely quickly sadly strangely statement refreshment disappointment careless thoughtless aimless lifeless fearless awewe bishonga no these are words that end with prefix that one with suffix sorry okay ko suffix again kuriet kugulo good ka jamone banan je gwada me ko gor kon banen ngaja gwano karieta ti chal ke suffix okay jen turmer pingo ko kono gujane gor kono banen ngaja gwa ngoto ko suffixes sorry okay career tigan dial bi ngaji chal ke suffix to kon ke shere dian gwas mi cha non kon ala prefix shit career chal ka unhappiness gwas me nun me la han career unhappiness me agen chal prefix on really chal kenes gwas me agen kwala cholo suffix area dendana nu good ka dor ke piet man chapide ka gude
you know. Root word ki shoot again quality happy. Name again happy me there was me a happy. Happy an me a prefix, nesame a mutual case suffixes. Name unhappy, a prefix, name nes again quality again quality suffix on. Go again over there again being ngajamat go again big ngach. You know. Root word happy guasame. You know. Chikon lode chikon shungach kajan me. Bana nyoga jen bukono kamuda dien. The alphabets ki bani, en English take a bani jandanga with bakel. Kan bani talk English ke 26. English as 26 letter. En English take a vowel sound or vowel letter. Titi akan bani talk English. Akan the T shall ka vowel. English short vowels. Bishu ngaji nono. Part of speech neme ki tan roini neme guano de randere jangaji no angulut kenamo. Ala part of speech guasame kajan grammar me take mugur no guano bengaji. Chalaro nene every word in a sentence as a job. Any read reader take a lot melede. These are the main type. Ticha guarguadame titi a content take a long medit ka guariene. Kime guarka dobrida. Noun, raje ka shodwara. Raje like a person, place or thing. Chitke cat, school, apple. Person a cat ki murai ka door, ene door muraja ka karan ki ka namone, ki murai ka kwigwat ki murai ka chit ka jende jen ki ene door, ene me dia shodwar ka mo chale noun. Apple a should dojat. A school a should gor la should gor ba cholo non. A cat a should la. Any should work chang a shuran ba cholo noun. Anything cha chakan dia taken ka ngutiken ka should. Jen chali should wara. Noun lona should wara. A verb men la dore. Action or being words. Alar men la dore an action or being word. Men la dore ki men let read. Cheka run mungoje a action. Run, play, walk, is kan dial chalga verb. Mu kon ka adjective guasme adjective jen ata dwar kamen ngikeje. It describe a noun. Chetka happy, big, red awewe. Men ngike dwar kaje. Teloide, jetloide, dide, medear alabiel ngwane ko ba na ba ngaje wona me lura na mena jen chalga adjective ne man joy na makaje size ki color ki ta dide kaje ki ta danen jetloide ki teloide kaje jen chalga adjective ne. Adverb guasame it describe a verb, adjective or another adverb. Jen awala de verb can written amela duara key action. Adjective choko write in no amanyos no more key something that described a noun. And another one is another adverb. Adverb jen go kon write in a lot of quickly, very loudly. Kedi te shalka ke no ek grammar format tin content kwa grammar kwa ilang haikeje. To kon ke pronoun guasame. It take the place of a noun. Jen la gua noun kala ja kana la noun ke shoot chumichawe nyamal cheben. Noun ala pronoun me and should dan sha chuchol dor ba je pel cha chol ga shude ba chol check ke shoot he she it they chol ga kede chol ga kai I pronoun ketiti he she it they we you awawa to chol ga kede chol ga ke pronoun ban writing ka kor gwasen be. Preposition show the relationship between words. Ala preposition nyo the mar rin shimichi dwar gor tema shitke in reide on with under pin door kata to under the table on the table in the box kata to kandial nyo the chalga keri chalga preposition tirga pia the kon lat ka kam riene ko bi ret kula jaga jamu go conjunction gwajame shala do it connect words or sentence. Again, do read
numone ke ajan jagret ko ba ka dop mitte ka dobri de chalat ka gor ya kwala material de enemy banon ba chol conjunction share shit ke and but because however okay we no no wan ka bana ka gwi ka gwasan be sentence basic jen me gor jeno bi dobri de bijalat bi ngajeno en sentence ke dobri de take a subject take a verb ci kon kala ka tono won okay subject who or what is doing the action anga miladwor jen chala subject on verb gome what is the action ci ko right tin mandan chet ka run walk no no wo to chala ke chala ka verb kene dialti ban right tin ga gwasan be the dog runs name action dog karwade jen kon chala non subject the dog ko cha the dog no verb jen kwal chala ran ne jin mu gore gore jen o bi riet be ko tok be ko lat kan be ko mo capitalization bo wa bi ngaje no en tok english ta de gore practice mo gwalong well we come to the last part if you are new to this channel please make sure you hit the subscribe button gore no jin subscribe ko jen channel me ko bi roinen content ba no ko be kan chamala shub ko ji ane bana shongon gwasa me bana nyogo je kamdo dien ko gor jen ba bugdo dien be realeka ben bug mi chek chek bana nong ye ko bana je ko ngi kel ane biya ta kamal bye bye